Hazrat Imam Azam Imam Abu Hanifa rahmatullah alaihi magi presence of mind masung singbada mang chatpa dunglaba imam ni sangsada lirba imam khudama kesu sardar khwaidigi hena chawba imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alaihi ni magi zamana da thokiba Matei Manao gi khana chaina bada wasa ubagi yam nungaiba yam fazaba wari male nongma Matei Manao ni naitom laibada mapuro besina sum kauba daga wa sum haiba do hanzenzel kauba hanzenzel wa haiba kanda og mai no pisina sukung khumaktaba sida sauning mandana khoda ge kasam nang na hek kauraktre foba haraktre foba ai amuk hanan ho da wa Lonnaroi da mena wasaur masai de lon da delaram ne be mai ge no pise mai lo ne bise hojik Mapuro bana sakhe wasa aduda hena thoina pan karaga maso khuda ke kasam ai sinanga wa Lonnaroi dami nang hei wona wa Lonnaroi thfa ai Lonnaroi dami maso wasak thok kaudi kaunani haidi hainaning wari disananing wasa ob haibadu warabanina ahing sedum lele nongale wari sana bangam khitre nongalabagi tungda wakhal ingtarabagi tungda wari otai sanadagda leiba yabadina tabnina masigi lambi eba masigi halama thifam thoi hana khalakanda imam Sufyan Sauri rahmatullah alaihi imam Azam Abu Hanifa ge sostani imam Sufyan Sauri rahmatullah alaihi ge manakta chalakanda wari silli aduga masala hangi aduda imam Sufyan Sauri rahmatullah alaihi na nakoi ni ge manung dagi hanna walo namido mahaktu hanis orani mahaktu kasam thugai bagi kafara piba mathau tarani adu lo dabdi adabne na kanano am hanna lolo duga kasam du thugai ro hai adu matam da kasam thugai ba kaise yamna lu na lo na mi maram di kasam thugai ba miwese si kafara pibedu gitana tana matung tarako punsi dasu adugum lama mioi sing asina din gi oima maamla singda gawasaki pibase sifo wo loram de bhelu lena loram de aduna maram markanda animak kasam thugai ningamde hojik yumda hale matha sai adu matha sana sum leibadi yadabrina amuk ka chale mapuroi base nupa se muke chale imam Abu Hanifa rahmatullah alaihi manakta the imam Abu Hanifa rahmatullah alaihi manakta chalaka the wari silli samai ta bani hing sai na wa hai bani wari sa bani the wa mem lo da wari mem sa da kau da sukung khulata da ina sounding dana amuk hanna nang hek kauratre fai kauraroi nang hek wa lo la trefo ai Lonnaroi na ai wasa ubane ado ai wasa ku zara ma so wa lo thore aduga wasa so wasa kresin the imam Abu Hanifa rahmatullah alaihi hai adu de chalo na koi ne mag Matei Manao ni niyabi ni levina tabi yabanate walo na tabi yabanate nuksi chana na dum makata na levina ro chalo kasa ke doro en hai nangi kasam kaira ro yer housing mapuro bese haro muhim da lae adu assalamu alaikum kabdor gi mem sai no wari saba hore bati khum de mana wari je sum hawe mai no pinai re nang to risi kari no nangi kasam kai rabni ko nang kafara pi mathau tarabe kafara pi roi khoi ti kasam kai bi re nangi kai re hana nu pisas mai mapuro bedo kome ai ge kasam kai de ane no wanda walo le basi imam Abu Hanifa rahmatullah alaihi imam Abu Hanifa da hangro bagi tungalo le mai di masla thira tungalo le mduna ai ge kasam kai roi hawe matam do di masala masail gi din gi ilm sing gi apa mase nupa sing nupi sing do na mutale rabe do khud mai nupi se imam Sufyan Sauri imam Abu Hanifa ge ustad se si mana ta chale do wari se makalli hai mana Abu Hanifa de haram yo posing lo na halal ho hen lai re ma de imam Sufyan Sauri so khara sounding e do gai ma do mai hai ra bara hai na चलो आई गपने चबिने से दुगा अबू हनीफा द करिगिनो नंग सुमन फतो पेरबे बा मसला सुमन हरम लिस करिगिनो हंगुरा से है ना और चबिन रे अबू हनीफा की मनाक्ता यौरगा हंगे अबू हनीफा हंग न सुमन मसला हाय ब्र करियो नंग सुमन हाय रे से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि नो ए दुगा रे आई अदमना मसला दो हाय केबने हजरत जुम्मे मखोनी न सानरे वरी दु दai khoi ngak ta wakal khanta se
Mapuroi basana wa non bi yaba lole hai bi yaba hai kau yaba kawe sukum kum de mana mai no pisana adu khumallak tabdagi warauraga nuai tabding ma wasa uri numa ge wasa ko tara kan da sai digi lolam do kana na walo lakhrise nang nai ga walo la rohena wasa abni na nang ta ngamre ngai khoi so sakke khoi so lolo no da wa suno wasa rai se kana no mai no pe adu taraga di mapuroi bado aduna saiba wasak tuga mai no pina saiba wasak siga ikoi munna khantha bakanda nang na wa lo la trifoba ai wa lo loi haina kana na sa wasak no mai mapuroi besana sa wasak ne adu magi wasak tu sak abagi tung mai no pina wa lo la khrabani na hojikti ma wa lo la su yare mo da hanis oiraro aduna maram waraga ni aina no pa da na hanis oiroi walo lo ya ne na haikredo sini imam Abu Hanifa gi presence of mind magi wakal lousing ori ba thoi ba thodo wato haina ri ba wafam adu ka mari laina bada hakta manung hanzilaga pun mai ta khantha ngam ba khoda ke ba wakal se Allah subhanahu wa ta'ala na imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi da bi ki do imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi sigum wakal ga lo na haidur ko hay wata asing se taraka magi ustaz Hazrat Sufyan Sauri rahmatullahi alayhi so angak pachaki segumba ekhoi ya kabir singi ekhoi imam singi ekhoi salfa salen singi oiba gyan galo singa mari lena ba masum islam salim mari lena ba singbo wari singse si wari singse tabana ekhoi no nam ke so gyan lo singa pagol lena nam islam salim ke amaso khangna bagi pamboi oi Allah subhanahu wa ta'ala na dunia gi kana daba nokre bakam fagi so gai komite ke ada pasilen bagi mota singum bakkan raba gyan lo sing iman amala masum din ga mari lena ba ne ke sawa mahai ga mari lena ba pasak sing si paraga si thizelaga si yang sing tasil la kan dai ko pensilen mag Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiq nabi wasano